Good morning. Ia tu tatu fale nei tai au, o mantu o tatu fale, ia mais foi o lelo loa o tatu fale I ona tūlanga Toelupe, ia mona tei o tatu fale se o lavo I tatu whanau, ma lo leola, lo atu mo teimi sato e se ai, ia la tele ni se tatu tala e face teimi, Hallelujah. Elo tatu iaile. Tatu famalo si au fa solo lo fa ia mai tu se te salo ni e le te mi mo le fa malo si au wai le tu e tatu ela ile tus. Al tau o tatu I lo te mi e tu fa lava mai le limo le nga po ia ia tatu fa malo si tatu tu se mali te mi. Te mi lo tatu wola ai. Te mi o tātou longona I le ngata o le whionga pa ia le atua o lo whetara I mai le atua I tātou o le ngasalonga ma le naturo o mea ma le tawilinga o le larolangi. O lo whamanatu mai ai le whina ngalo le atua I tātou ma le tātou savalinga I le ngata whatangata o le atua. A le savalinga tui fo I le atua I tangata o le larolangi o lo pōgi sā matau so pēa ma fau I le lii. Malona whina ngalo. O le tala le tusi pa ia tupu le whātua tua le whalongo. Ya stasia mea wa I loa mai nei te usanga e tele tu sape tasile la unga fase fulu e ia e la utele olongona. Ale tau o le falongo tusi le perfetanga tusi le perfecta o amosa. E ia teimi e fi falongo ai o le se upo le tu e falongo ai. Tau. Ata tau le teimi o lo tatu wola ai o le teimi o le falongo. Le tala Yesu keriso a yen dio totalinga falongo. He who have ears listen. O tatu falongo so ia upu mo falongo tangiao le tatu falongo le whanau le tua. O tatu lo le ia le nga ia talinga e le langona e isi tala mo le fionga le tua. O le vaenga lona lua lapta inga Yesu le melea ma o tou I mea tou te falongo iai. On tatou e tala le fata oto misterio le malo le atua e to e titi e falongo matupu mai le upo le atua o la tola. A whapasene I na le tasi vai se fulu o tangata e falongo mafua mai le upo le atua o la tola. Iwa vai se fulu o tangata e falongo sa walti apolo vai se le upo mo la toloto. E alu ma fau I mea le olanga nei. Fitina ina le upu le fua mai. A tupu foi tofu fonga ma fainga tao le olo sustai le li o le foi lo. And that's a reality. Ta ona tatou fale o le fiu le falongo. Ma ona ia isi tasi fa pe sa o ina fu tatou ina te salo ni le tau sanga le foto e fai e te fa pe nalo na tu lo le te sau te fa sanga mai e se o foi atu ia te o e polar foi o mo tu se te salo ni you don't know. Ave popo mo Yesu. Olona tolu lapta inga Yesu le falongo ai o tau pe fa pe fair o no tau falongo. How you should listen. So le tau le na le falongo tatou tu sai ma le toi fa manatu mai matemi o lo alu uma man fau o le lolangi I le tawilinga o mea lo tutupu nei le lolangi le tau o lo tula I mai nei ma fia I atunu uma o le lolangi wanga I uma man fau o tangata I perfetanga. O fe au le tua yaso e ngata ai o lungo le YouTube a fai asi tasi penga te fai langi masalo o le 50% o fe au o lo moli mai ai le ia ta ngata o le tua ma ia o na le tua o onga yaso moli so le ta o le o tatu to asi ai ma ta pena ai tatu le la tatu o onga mo le la onga fa solo na fa ulu tleina o le kalesia o le toe a fio mai. Au e ono le whauta la whapena e tangata le awao tusi o te salonia. Ia a o tatu whauta le ina whapena le awao e whamalosia I tātou. A whalongo fo ile le taua. O le kale si o le toe a fio mai pe una tala le tusi o te salonia. E a mata I ale foi upu mua le tusi le fai mai.
o le ekalesia o tangata o Tesalonia o i le atua o le tama ma le alii o Iesu Keriso. Aleluia. Le ekalesia o tangata sa matau o i le atua ma le alii o Iesu Keriso. Tino Keriso. Le ekalesia le atua o tangata o le atua i New Zealand, Australia, Tutuila, Amerika, Kanata mo so se mea o le larolangi nei. Le ekalesia ngal toi fio mai. O le ekalesia o lo ola ma fatalitali le toi fio mai o le li o le ekalesia o le au fatuatua. Fatuatua umai le li le afainga po ai no fasino o la ua fasino yei. Te leo tala noa tu le ekalesia o le sofitu e. Waso ngata ai. Tala tusi Tesalonia o le ekalesia o tangata Tesalonia o i le atu o le tama maleli o Iesu. Na ona i falafola e to e famanatu ai fe au sa falafola e o le ekalesia le taimi lea o lo fasanga i oso fainga mai fafo, oso fainga mai tutonu. Tau i launga to ina o lo fasanga le ekalesia le toi upuia, ma le fasi utua, ma le sawaina i upu, e tangata Tesalonia lava o e sa lato wifo i tupua fatasi, ma tangata ia ua e se mai. Pei ona sawaina o le ekalesia le tua i sose nofuanga ma sose mea, o iai. O lo oso fa ia fo i le ekalesia le mai totonu. Ona o le mata upu i le toia fio mai o Iesu ma o feotis tangata le lei o pele loto ainga ma tangata o le auso o tau mana tunatu ai tangata po fea o iai le whakolanga e uinga le toia fio mai o Iesu ma natu ai tangata o whapena ona o mai le Iesu ai le ilo e tangata le uinga le tala e o so whai mai fafo tof te whonga mwhainta o so whai mai tutonu ia o onga mo whai ona whasei nai le ekalesia. Tau tala i o tātou taimi le whale o le atua le tino Keriso, same problem we are going through today. E whasanga pele ekalesia i oso whainga mai fafo. O le tātou te ola i o tātou saolo tonga whale atunu. O lunga o te penga te whailangi ua amata na whasolo i na sawaina le ekalesia le rii i atunu e le i sawaina ai. Wa manta o na whatulai mai tula fono e lulu wina i le ola whatuatua o le ekalesia ma whamalo sia i tula fono whare malo le ekalesia e whai whatinonga e whete nai ma le lantou tautinonga me le whiosoi mai whafo a le teimi foi lea o lo tātou whasanga i le teimi ua siri o na onga ai le maua o onga se e tutupu mai tutonu o le ekalesia whapeia o na moli mau iai Iesu wa ano ai apostolo pepelo wa ano ai profeta pepelo alu whaakasi aka malolo ma whawhinge ia mawhaia onga ua pena o na lato toi whesuia ia le tuispa ia ma toi whamatalaina o onga le tuispa ia o whiri level na ma le osfa inga o lo tātou whiangai i le teimi o lo tātou iai. Lela, o le whiau ia Tesalonia, whiau mo tātou teimi o lo tātou iai. Ma le whamalo singa o le tino o Keriso i le teimi o lo tātou iai. O le maneia o le tusi o nei a mata le tanonoanga Paulo i le whamanatu ia Tesalonia lo lātou whailoanga. Whapeila o tātou. Hallelujah. O le tala Paulo le ekalesia o le toia fio mai o e o lo whaatalitali toia fio mai o Iesu le lato whailoanga lea o le ekalesia o tangata na whiriwhilia ele li. Tangata whiriwhilia. This is so crucial in our time. We have to know who we are. Our identity in the Lord. Ona o le tele o teimi e mafuli ai lo tātou whaio mea whaalangolango i le mele kau ke ngofo makakau. Hallelujah. E pongi sa lo ma fau lo whailoanga e whaia lo mea le tauna whaia ma lo whailoanga. So crucial who you are, what you are. Me te whaia e o whatasi, me na mafuanga fo ile le ona tele tala matua ia te autou whanau. Autou o, tau tele o na autou. Your identity is not just about yourself. O lo whailoanga e whiai o e malo ka mamalo ki ngā malo ko ainga i sa makau malo e kalesia mo le tino Keriso. That's who you are.
Ale tau ona le whamanatu o le tala solo ia te Salonia o tau le kalesia Filifilia. Ale, a good way to start. So le tau e whamanatu ia te oe ian muli mo iai leo le whamalo singa o lo tala noa ai leo polo le savalinga. Le savalinga le kalesia. E fia ai le tama. Fia mai ai le atua ia tātou. Teimile nai le na au so tātou le teimile nei. We must walk a walk that is pleasing to the eyes of God the Father. Hallelujah. Sa whapenai o na ua wai atu I whi aua ko inga. Aua practically I whanau o le atua. Pe uno whai atu e. Talking as a father. Tala noa whatama I atu o tau le neita e ao mo le tino keriso e. Au le tau o le. Nanto wolo le ngai. O manu ma lo le li o le lorangi I teimi. Whanau o le atua whalongo mai. Manu ma lo whainga matonga whitia le li o le rangi whanau o le atua. O lai leo matua I sipa I sapa ni savaringa. You know, and our walk contradicts our identity. Hallelujah. Ale ta uona na ta to lo le. Ta uole le na tu se polo. Se si fa pungo o inga savaringa le tangata le ma lo le atua. Same tangata le kalesia. Tangata la voyos. Anu ole malo le tua. Tala noa faso to ila foi galo nga. Ta wol tato wol fa pa ina. Or so if wa ile ole tua he's holy God. Therefore his people must be holy. Tatu somoringa ile nga tau tala il tato vai ese. Tau tele vai ese mo tato wa inga fa pe o ngo foi isi e kale isi e fafo. E alu lo tangata le malo e kile ko pole lu wa inga o ko ko kausi lu wa inga. I know that lift off foi mai nei malanga mafasanga ye to inga o fa vale le o fa pena ona I fa foi ye e tele to ya sia o to wa inga mle to foi o wa inga le inga le tua. Oh sorry. Ko kiki ama mulu ko la stupid. Ye mamulu to pay that's o le o stupid le to inga onga abes popo mo Yesu. Aua, lulunga lua tato vaenga le nasa varinga le tato wola whealo lo fai. We have to live in harmony. Tato fitau siai mo tato wola whealo lo fai. I whatangata o le tuol tato wola I le ngata I mata go fia le tato loto I fale. I mata go fia le moli mau tangata I tua. Lea se va ia sa matau ia oe. Lea se moli mau mai sa matau ia te oe lea kali o le alasisi. Lea le moli mau mai ia ina. Whawheri sa vali oe. Hallelujah. Ta ona le tato wola e tau lele e tato e tangata mai tua. Hallelujah. Le tato wola wha moe I le tua malon to e fio mai. Wha ma whanawhanai na I tato le tua I ana fio. Ia malo tato wola wha malo siai. Tai mo le mo mio le tato wola wha malo siai. I le li. Ia. La tato vai e matau pe lima. O le whaaua wina lea, o le whaamalo si au, tusa ima le savalinga. Ale e kalesia. Lea la tatou vai ai. Ia, tatou whaita wina I leo le. Ta upulu na mua sutas. Whai ai lo tatou whaamalo si au, ma tatou savalinga o le tae o nei. Praise the Lord. Tau pusutas te Salonia mua sorry matau pu lima fai mua sfulu matas fai tau fatas a oaso matau sanga e le au nga ia te utou le au soe ona o tusi atuai ia te utou au wa utou I loa le lava o le aso le ali e pei o le ngaoi le po e fa pea ona o mai ai a wape ala tau whaiane o loo file mu ua lea whaina o na o ole ia te utou o le whano whafua sei whapei o le whaati ngā o le whawhine tō o le a whanau mai la tau te le so sola I lava a o outou le au soe tau te le oi le pouliuli ia maua mai ai outou e le nāso pei se ngoi o tangata o le malamalama o tau umalava ma tangata o le ao tātou te le o I le pō ma le pō liuli
O lea, awane I tātou mamoe ai whapei oisi, a ia tātou mātāla, ma ia whaautauta. A wā o e mamoe I lātou le pō. O e inu ia o nā I lātou le pō. A o I tātou nei o e o le ao, ia whaautauta I tātou. Ia tātou o ofu I le ufi whātawhata o le whātuatua ma le alofa, ma le pūlau tau o le whaamoemoe I le whaolatanga. A wā e lei, tātou e le atua I le toa sā, a ia maua le whaolatanga ona o lo tātou alii o Yesu Keriso. O lena maliu mo I tātou, ina ia tātou wola whatasi maia, pe tātou te mataala, pe tātou te momoe. O lea I outou wheapoapoa iai, ma ia whe whaamawhana whanai, whaapei ona outou whaialava. Tātou talo, lo mātou tamā, wafo Yesu Keriso lo walo whapele pele. O tau whanauina e mai mātou e ala le whātua no lo lo whatunoa. Te whinanga lo mātou te loa lo si ufonga. Ma mātou whalongo ma malamalama. Te talo tua I le nei tai ao le li, le mea lofo le mawhau whau malamalama, e te au mai ia I mātou uma le tino Keriso, o lo whalongolongo mai I le nei fo ia o nanga lo mātou tua. A o atili ai o mātou loto, wha malosia I lo mātou savalinga. Mātou iei teimi o lo mātou wola I le tala wha solopito le ngalue ina o lo malo, lo mātou watua. A o mai le valea o le mea whaingaruenga I le atamai o e lo mātou watua I le suafo Yesu. Amen. O tātou whale le tino Keriso, o Yesu, na te tu whatasia, ma wha ese ina. Jesus unites and divides. O e ua whātua ia Yesu. Tu whatasia o whanau ia le atua. O sui o vaengo le tino Keriso ma ua tasi I lato I le li. Whai mai amene. Isn't that great? Hallelujah. O I lato ia tu whatasia Yesu. Hallelujah. A toi fio mai Yesu I le vani monimo. Na ave na eleo I lato ia. Ele to ia se fatea ese ina o le au whātua. Le tu whatasia e Yesu e whapeo tatu ia nei teimi. O isi e tu tatou. O le tāua na o le tatou malamalama le lei I le melea. Ele tu whatasingo tātou tasi au whātua I le ali. Hallelujah, le le sona whaingata I le au whātua. O na o le sitia o ingoa o whapotopotonga ma ngaluenga. O le la ngona ai le me o mana o Yesu e. Whatasia. Ai mai, a o Yesu fo na te wha ese ina o na tangata whātua whaleanganga mai le lalolang. Jesus separates his people spiritually from the world. Hallelujah. Mafuanga fo le nao le saunuanga le tātua li I le tu ai ngā mafutanga fo I le nei e whasolo antoa. Whai mai ai Yesu o te lei sau e mai se file e mu le tu ai ngā whapotonga le na. No sau e mai ai le peru. One, because the Lord divides. E le mawhai ai o na mafuta whatasi. O na tangata. Ma tangata o le lalolangi I lona whaleanganga lea. Tātou te le a mi o whatasi I ma le lalolangi. O le tala Yesu o tangata I leo tangata o le lalolangi. Whailo kua oi apa I o ois tangata o le tuare o ois kakakare le lalolangi. Amen. Praise the Lord. O le loto I whale o le tusio te Salonia, lo ta oto mai ai le ese senga o tangata o lo whataritari toi a fio mai o Isu, ma tangata o lo ola I le lololangi rei. There's a great difference between those who live in the future.
for the return of the Lord and those who don't. Now, o le ese sengale na, o le tala I foi upu yon tatou foi te wina. So la tatou va ai umalole na, umalole tatou fe au le nei tai ao. Ai mawhaina whaulu talai nei mo le whamalo single tatou sa varinga, o le ese senga o tangata whatuotua ma tangata le whatuotua. Just entitle it like that. Now, le whanau o le atua, e tā ua le whamanatu o tatou loa le ese oe. O lo ola i toia fio mai o le li whata le male tangata e le ai. Hallelujah. Tusi mo mo i lalo, o le ese se oe ua i loa, ma e le i loa. O e o iai le iloa, ma e le o iai se iloa. Toi va ai lau tu spai. Fai o mo lua le o fai tau inatu. A o aso matau sanga, e le au ngā ia te autou le au soe ona o tusi atu ia te autou, a wa o autou iloa le leilava o le aso o le lii, e pei o le ngaoi i le pō, e whape nā o na o mai ai. E tolu wha o punga nei ai taua e mo o mia o na tala. O le wha o punga mua o aso ma tausanga. Tu si lalo le wha o punga le nā. Times and season. O aso ma tausanga, po teimi ma tausanga, po vai tau ma tausanga. Ai tato wha o hape le wha o punga wha sa molo iei. O aso ma tausanga. Wha o punga lea, times and season, po o aso ma tausanga, nā le wha tolu ana. Tautarangia i tono o tuspaia po ona, wha o ngaina i tono o tuspaia. Ai mai, o le wha tolu na wha o ngaina, e wha te tau, o le urua i wha te tau ngala mo aso ma tausanga, e wha te tau i le polo kalame lea tua mo Israelu, primarily. Times and seasons is used to refer to God's plan for Israel. Hallelujah. Whaongaina le nana whailoa le atua ia tāni elu I no whapena ona au mai e le atua le malamalama ia tāni elu tu sai ma le polokalame a le atua. O whaongaina le tātua li o teimi a o teimi matausanga a o aso mawai tau le malo le atua a peo na fisili eile au so le ngā luenga mua matau poe fitu ai whamaile tala le li le aisitasi o tauna te loa teimi melna teimi le atua o lo fa so tai o mo le tali le na Yesu e tu sai mo le polokalame le atua mo Israelu le polokalame mo le malo le atua malamalama le mai ia le merina e ia le polokalame ao le atua ma oti mo nu umo le lalorangi alongo le mai fale ma o tau o tusi laloni mea a o Israelu le ki o le polokalame a tolea. God has a plans for the nations of the world, but Israel is the key. A ngaina ia le atua le tala whaasolopito, ma ngai o ingo mea umalava, ia, mea nei whantawa ia o aso matausanga, o le malo le atua mana polokalame. O le whaapunga longa na lua o le aso le li, the day of the Lord. Tono tu spaiolo whaongaina I le aso le li e vatau le aso lua sufai tula. Whapei o le whaongaina le tusa kerese. Tasi whaongaina o le aso le li o lo whaonga whatatau anga I se vai tau whapitoa. Whatanu inai polo kalame a le atua. So le aso le li o lo whapena antala nola I le piriota atoa le na. Piliota anto le polokalame le na le atua e fa masino ia le atua le lolang fa sala ia le atua atunu uma o le lolang fa mamaina Israel mo tapena Israelu mo le talia ino lon mesia a o le aso le na o le li o le aso le tosa o le aso le puapua ngateli
O lo whamatalaina foi o aso pupua ngao Iakopo. Piliota atole na o aso matausanga o le aso le lii. O le isi whaupunga na tatia I foi upuna o le ngaoi le po. O lo whaungaina foi le tatua lii le whaupunga le napa peo le whaungaina e polo I iana o onga. Tusi o le whenga fo. Ala wingo le tala o lo whaamatala I na aile tuolanga whate ia. E le ngata na whaafua se ia e whate ia. O le nā tūro o le toia whio mai o le li. Ia, a tū whatasi loa whaupunga na e tolu. Na tanto I loa I le o le mele o mai e polo. Le tāua wha mai lo leo polo. Tesalonia. Wauko I loa mea ia. Wauto I loa mea ia. Wauto I loa le aonga le tua winga I aso matausanga. Wauto I loa le aonga na ofa ia tua winga I le aso I le li. Wauto I loa le taimi na ofa ia tua toia fio mai le li mo lana e kalesia. Tau te leo pou liuli I le mea lea. Ua uma na utou I loa, ua uma na ua atu ia te utou. Na o ua atu ia te utou o le hao mai puapua ngā. Leo ua utou whasolo iai puapua ngā. Ele ai se si o to o ignorance ia mea ua uma na utou loa. The world doesn't know this. Ele I loa ele lalolangi, ele I loa tangata whatuatua mea ia e ola whatala noa lava tangata o le lalolangi. Lau te le I loa le ala fure nā o le ola lava o tangata le eise taula inga, le eise tapasa, le eise wha moe moe, awa ele I loa e tangata mea ia. Na whalongo mai le whanau o le tua le tino keriso. Le la o se pangatia le tangata o le tua, na te le I loa ia mea. O le pangatia le tangata o le tua, ele ola mamana tunatu ia I mea ia, ono le tasi le vaenga o le whaama, o le afoi, o le whaamalo singa, o tātou I loa o ia mea, tātou tala noa mautou whalongo le launga, le vaiaso le ntenei, o loo ia te I tātou a fionga pa ia le tua e tala ia mea. Lala le whanau o le tua, te whaitau o toi tusi whapei o le tala polo le tusi o koronito, o lo whai mai ei polo, o nei tau whatau waa e o tau perofetanga. That was the time before the scriptures put together. All right? Le ala lana e tele na tala noi whapena. O tātou le teimi leo tātou iei. O leo iai tātou a fionga ato toa le tua. O leo tātou ia tātou le fionga tu spai atoa. I seisi whaupunga. Me personally, I don't need any more prophets. Because I have the whole prophetic word here. The prophetic word for the church in our times is the Bible. The word of prophecy here, it's here. But they don't know the Bible. So tatu tangata iloa, vai whanau le atua. Tāua nā o tātou o lau sau le lotu. Ma o hina I tātou, rango tātou e le tau te le ola pōngi sā. Tātou e ola mālama lamba le lei I le atua. Lua, whatu susanga. O e whatalitali, ma e whate ia. Whai upa tolu le lima. O e whataritali ma e whate ia. Whaupa tolu lima toi wa ai ei lela o whaitau atua. A wape a lato whai ane o lo file mu wa lea whaina o na o ole ia te I lato o le whano whafua sei. Whapei o le whati ngā o le whawhine tō a whanau mai la tau te le so sola I lava. A outou le auso e tau te le o I le pou liuli. Ia mauai outou e le nā aso peisanga oi. O tangata o le malamalama outou umalava. Ma tangata o le ao tātou te le o I le po ma le malamalama. Hallelujah. Olo tātou wala whataritari o tangata leo le atua. Le kalesia. Olo tātou wala whataritari mautinoa. O tangata o le lalolangi. E whate ia I teimi tupua ia mea. Mafu anga na maltara tu spaia. Olo pepese ala lalolangi whatatau le lako file mu. Le aseki mea.
They will boast about we are living all right. Everything is going all right. So long as le ia me umo le kau ke fala i tai au le seki lama ia me uma o le langa le tangata o le lalolangi nei le mafuanga fo le fa longo fo la ia fa peila mo na lualu o nga le te me winga yaso nga tai mal por kala mele tua fai fo ya por kala mele lalolangi o le nga lu u ma le lalolangi le la sistema e fa le file mu le lalolangi tai au fa mai le kusi au i la tou yo e fa mai file mu e fa fo sei e fa te ia i la tou ia i le mele the world o lo nga lu le lalolangi fa lo le merka ko fale o lo nga lu le lalolangi e fa le lalolangi ia manguia e faule la langi e file mu e faule la langi e tamau ainga au la unga i stasio o lotu i campa o la foi mua sa wai foi al tato consulo Australia i le sauringa le aso ma tala no ai la mai e feololo ia e fa na o le tu o university o lai lo lotu i le lotu le so my punching line a matanga o la unga o panga tia le lolangi le ngai va ai tanga le lolangi i le lolangi mai le va inga fa tanga ta periota. The world suffers because the worldly people only look at the world from horizontal view. There's no vertical view, no God. And that's the world. Therefore, la oil tangata ole tuole te ola ma pe fa pe alo lo so fa pe ya dai okay kwa ku le vai la kiki le okay la vai fa kwa mai la vole me ole tai se inga fo it's okay ole ai patoi a ole tua so fa ile tua ele tu fa ua ele tua le tato savalinga. But the point here fa lo mai le fa na ole tua, this is what the world are doing. File mo ole okay me au tato le ai o le tato te ola fatalitali e le ola fa fose ia tato pe ola fate ia i tato lala le tau te ola i le fatu tua. We live by faith. Hallelujah. Ame sa popo mo Yesu. Pai el tala tu spaia ko fa ofilo ma fofau se lau lua se fulu tau sanga o faila ta inga le tu lo langi le lolo fa bisidonga le la sa fa motiai. The world did not listen. They did not listen for 120 years. O fa longo le la unga mal perfect mal tau tinonga alesi foi fe au pa langi na fa evangelia le fa inga pe o pele ngo Kenneth Copeland fai mai wo fetala mai le tu ia te ele oti ola se lau los futo sanga ia a fa mai lola ia ato maua se fia maua se fa opunga se fa mauni fa tu spa ia belna ia fa tau lolo se kedese na fa mai ia se lau los futo sanga fa pala ile tua ai vai le amenia ka lai fa longo ia i le oria ai se lau no se furu ola tala no fa pala ole tua pala si lolo ale fa mai le ali o fa mai le tua se lau los futo sanga olai avai le ambene au ka fa olinga ai le malama le kala le mbele fa ka se lau los futo sanga el ko spaia. Okay, come back to our point. Se lau lua se furu tau sanga fa ia tu le tua le o mai la mea ele fa alongo al confia ka fa olinga confia ka saul au sekia ames popo mo Yesu. Ovalu ngala pata ie lotalona ainga uma mava nga fa nga fo nga e le o ma lef e fa lo o ma fo mo ka ukiele me sau Yesu le te biolona nga luenga olana la pata inga tangata Israelu fikus furka usanga lu mangai uma Israel fa uma tiel Roma Israelu in 70 years time Jerusalem will be destroyed. Nga le au kerusiana na lato langona le tala Yesu na so sola ese na fa olaina na ola na so sola isi aturu o lato uma na no foto no Jerusalem ma yuta le temile na fa uma tia uma lava e ola vai la uma enga na so sola ma faulu lato no fuanga ilungo le mbongo masara le hotel e itala na i wana pule uma tangata na yola
Ina ua, la lata atu los whainga. What's the problem? They did not listen. Ere I whalongo lama tangata ia I le whai mai o le tala le atua. Le lalolangi lea, e matua whate ia, wane ia whiula lama, ai le whalongo a. Whailo kua oi. Ai a o kaua. Praise the Lord. O le tala Yesu, o aso ngata e whape ai le lalolangi ma me te whate ia wham. Whape ia o aso noa. Le ai whai atu lava se mu le lalolangi kai au whai mai e pe teru. Arange ia whamai whasao, file mu, whasao. Ele se temi ni whasao, o se lalolangi o le temi whasao, ai o kaku nganga I le atua. This is the time to get saved. O le atu popole fuo tangata le se senga leu tangata le lalolangi. They listen to the scientists. O kakau ki whalongo I le atua. Ma scientists I whaolainga. O lai wha mai tau tia e lalolangi oi amene. Kau ki ngā lulue ma kakua ki e le mera. Au tātou focus o kai au. Praise the Lord. Praise the Lord. Me lea ua whai atu wha ua koko. Ma le whai alisi ka ngaka e kua au yoro whangua. It's okay. It's okay. Ngā mea. Whai ei. Wa ai wha leila u whai lea. Ma kua kāla u whai. Ma waku saka wha leila u whai. Au vava o ia tangata matau ai misa ia ngei meo whangua. E ke oki kai au ai ku wari whangua ia. O le teimi whape na ona. Nā te leo whai atu nei o se alofanga e whai e pe e la tau lea mea o le whai a kua ua. Umanu me ko e langa whai ai ko kua le whangua. Le ai. Pata lave inga o kako wanganga. Let's focus on the right things. How to focus anga iai le mea. Tau te ngā lulua I mea uma. Tau te ngalua ina mea ia. But this is not our ultimate focus. Tau te ngalua ina me o tatu e te pena ai ma tatu wola I mo le tua. But our ultimate focus is the reality. O mea olo vai I tatu mata I leo ni mea boni ia wai mawai. O mea olo tatu wa ma ai atu ai le ele o le fina ngalo le tua. Mea tu mauna e whavavau. Hallelujah. Praise the Lord. Me fui la awa ave se si sou ofu ke pole. O ko le yengi ofu ko anga ku pe au kanga me le ka le wai ma ave le se me o yai ko anga ku au. Au ase e fiu e au. Ame se popo mo Yesu. Praise the Lord. Ele o tātou tangata whatalitali I le li. Hallelujah. Pai whanau o le tua. O le tātou wola whatalitali. Ele o tātou wola le se me whaia. Te whalongo mai whanau o le tua. O le tātou wola whatalitali. Ele o tātou wola le se me whaia. Hallelujah. O man tuol tala tu spai al tu sala o e pelu. E ese lo tātou wo I le langi. Ese lo tātou whasanga I le ri o le langi. E mwhailana e alu le langi. E whamaina o e te whasanga ia Yesu. A wafu e lesa o mea whaia. Na ola o whaolaina tātou a tātou tele. O le ola whatalitali le ri o le ola ngalui. That's what waiting upon the Lord. Live expectantly. Tātou te ola wala lai e whapena na soi fuolo tātou ri. O ia na te tauia mai lo tau ti ngā ma le mena e te whaia. Lona tolu o waenga. O le se senga o e malama mai o na na. O le se senga o e malama mai o na na. Whai upe ono I le walu. O lea. Awane I tātou momoe ai whapei o isi. Ai a tātou mātaala. Ma ia whauta uta. O wa o e momoe I la tau I le pō. O e inu ia ona. E ona I la tau I le pō. A o I tātou nei o e o I le ao. Ia whauta uta I tātou. Ia tātou o ofu I le ufata. O le whātua. Ma le alofa. Ma le pulo tau. O le whamoe. I le li.
Hallelujah. Le winga o tatou o la malama o tatou wola le na matahala tatou wola tama mai mo tatou wola malama finagalo le tua e le o tatou tangata o le po e le o tatou tangata o nga o le upu moe o lo faungaina ese tonu tu spoil mo faungaina yel temu faungaina e fatau ye fioti a o le tangata e moe o lo fatau tangata o le langi e o la po uli e fa pe mo le tangata ona haleluya filo hia le mafau o me na le o le haleluya e le lo ai sa o ka vale ka nga lo ai sa o ka vale pe onga haleluya praise the Lord. O ka konga ta to tangata malama ka ke ola le malama e tau te le ola ka ka momoe ta to ele o ta to tangata e momoe masava vali alo ele ai tau te sava vali ma pupula le leo ta to mata fai lo tua ohi o ke usiango esa vali ma pupula le lei fela o ya maka so le wingo le tala le fana o le tua this is no time me moe ai oi fale hanga this is time to wake up tato fale ai ngo le tua this is time o le pupulo mata ka ele mama hallelujah ka ele mama mala ei mama hallelujah ale la ei le o le time le ala ilunga ofu la ei o le fa ku o le lofa ma fa moe this is the time to wake up be alert and walk Aleluia. Lala le tala tu spaia le onga Yesu sa moli at fo le sitemi. A onga le faku le li koi kemi. Amaka ya le fati ko fa onga loto maulalo. Ma le mulungo vai o so. It's a metaphor message. O le tau e tangata o le tua e palapala mea. E palapala o langa. E fesoa ina tatou. Ale tau o le tatou faunga le vai o le upo le atua e ke sauai ma mulu aku ma fa mama ia le mele na ina e matala ma fala e tatou ma teimi na tau alo sau mai falongo la le sau foi atua le teimi utu na ile na o onga bale na la onga ele tasi teimi na fola ile na fala ele ma faina mulu o vai le upo le atua pe afa e prideful lo loto e foi atu le upo le tue ke le nga wa ye le nga le amata le songa Yesu le asolonga le kango Yesu le solo kupu le ali oli le atu na foi me uma a kango le solo kango le pafango ama ye le fata inga le tato it takes humility to be washed la le foi sa wole o le tanga le lotu ile tu e pala vai que e fa ma wolunga lo loko que sa pala lava e alu pala e fai mai au kala e pala e fai mai au aki ki uke pala e fai mai au winga e pala la ngai le fa ma wala lo loto te sa wai mai fa longo se mbulu o ele upo le tu why is that la ngai le fai o fiel tatu safalinga winga le tala Apollo in Thessalonia, it's time to wake up. I want safari mamoe, safari mapula leo tatu mata matala. Ole teimo le fatu lai mai mala mai fatu tua. Leo ayo tatu loto. Fatu tua tatu fatu tua ile tua. Doesn't matter por al tala langi. Doesn't matter por al kala kaka ingo yake oe. You have faith in God. Ole tala le tua yache oe. Malo tanga tai rumba le tua. Walk by faith. Le fatu tua e mali ele tua. O le teimo le la e o tatou le teimo o tatou ola ai. Tanga tole malama tau te ola i le lofa le tua. Ua fie se furuka ko la unga e foi ai rungo le mea. We clothe ourselves with love. Hallelujah. Le alofa ke le foi ai se mea le anga i le stangata. Le alofa le mea ke le foi ai se mea fa le ko unga i le skama kiki. Selfish people love people for their sake. Koe whalonga mai,
Selfish people do things for people for their sake. Young people, that's why when you fall sexually, you were misguided. You were deceived when the word love is mentioned. But it's not talking about love. Everybody that raised that in that kind of situation, it's not talking about love. For you, it is a lust for the sake of the person who is doing that. So this is the time I fapito isi ateia. Ma selfish ale ma fawol tangata. Ole lofa le tu ole lofa. Osita ulanga mole le ole tanga. This is where we are. Ete osita ulanga ina ia manuia le loko ole ska mikiki la e fapenga. Le lofa le sta ulanga le I. Ole fu o sau fapenga fu ma ngai ke ka ko fa buli ngai me fio so yai. So la attitude ka ko. Ole eli ole pu mako yai. It's our love where we sacrifice our lives and stretch out a hand. Hallelujah. But Christians today are so self-centered, many people. Don't care less. Have a different perspective altogether. It is me. Everyone for me. The church for me. Everybody else for me. Mengai fai la o nga, mengai fai la au moe. Ere ko fa mam male me ya ke ko o nga pe fui fui au ka ke lo manga me ke o nga lo. No one is number one now. O ya ke number one. Oh, wake up. Tai mo tatu wolo, tatu wola. Tolu tatu wolo tatu fa moe moe. Lai soi fua le tua. Avis popo mo Yesu. Ai. Ol tu fa singa male, fa tu sanga mulmuli onai ai. Ol fa sanga o tanga to lai ol fa o tanga, mai lau te ro lai ol fa sinong. Fai upo iwa, fai upo sutasi. Awa, ele to fia I tato ele tua ele to sa. Ai mau le faola tanga ono le tato wali o Yesu Keriso. O le na maliu mo I tato, ina I tato wola fatasi mai. Pe tato te matala, pe tato te mamai. Hallelujah. Courage. Tino Keriso. Ya lo tau fie ese ya le tino Keriso I le vaenga le lotu mole. Sitianga mai le tal tolu ya sitianga matulanga uma fapena. Ai le ai. Ta tau tanga le tuolo ta tuolo tanga le faola tanga. We are people of salvation. O tatu tali tonu le faola tanga le tua, o tatu tali tonu atu e fio mai Yesu, o e fio mai Yesu mo tatu umalava. O tatu tali tonu tatu te le fasanga le tosa le tua. Ole natura le lotu. This is the nature of the church. Fa vai inga lu tatuari. Fa pe yang lave ingo ngo amanga fa nga ula makanga ai alu fa msingo ngo ile rolang. Fa pe yang lave ino lota masiva ngo lana fa nau ile afi so tomo komolo fa pe nga. Fa pe la von lave ingo ke usiano le temi fa o matia ai Roma fa pe na. Fa pe la von fa o matia o Israel mo lava et to lava tanga to le tua fa tua ole lotu ele fa sanga il fa msidonga le o pupu nga teli. Olo tal noi tu se faringa mai faringa e ongo kau fai upo mta upo fulmali. Se fulmaliva. The church is not destined to go through that tribulation. But if I'm sitting on a telly, I la tua. I said, Tino Keriso. I said, it's obvious. Well, that's okay. Let's agree to disagree. But my position here is my position.
O si foi le ala si fa pena foi mo lesi to tele o le o keusiano. O lo tatou wola i le taimi pupu ngā o le lotu. Na pupu ngā tia mai lava le lotu mai lava le matanga na whaava ele lotu e o mai lava le so. The church is suffering today. O no le whiau o le ri. Lela e o le taimi lea. Taimi lea a me le whanau o Yesu. Ai whaasanga le rarorangi ia la tau whainga na whai tangata o le atua. Ma la tau whainga na whai le nu o le atua. La tau whainga na whai le kalesia. Ma la tau lalo nai whai mai ele tala tu spoi ele tino keriso. Ta tau whale bol tau i masui. Leska meanga. Mea nā le atua e whai. Mea le atua e whai ele tau i masui. Le ta te ola lavo tātou tangata o le whaola tanga. O e upu e mai. O e whatinga mai. O e sawa mai le tino keriso. Tuli o e malau ngā luenga. Ona wai le muso e tau sofo Yesu. Au whai ngā ruenga i whafo. E whaasala i o e pēa whai e whai mai se whai poiponga whaakama makama ke whai e muso e whai whaasala i o e. O le tala a Yesu, o le teimi o lana e kalesia, o le teimi o pupua ngā. Mai paulo i lato uma o e manao i le ola i le amio tua e pupua ngā masaua ina i lato. O pupua ngā tele tātou te ui atua i le malo o le atua. Wa mai Yesu amu ia outou. Pea whai e saua ina outou. Ma o puia. So le teimi o le lotu, o le teimi o pupua ngā. Teimi o whainga tāmalu i tau. Ai a o le teimi lea. No. Tribulation is not for the church. It is for the world. Teimi na, teimi. O tātou le nā. Hallelujah. Tātou tele olang. Tu sai. But por kala mele atua. Aleluia. Abis popo mo Yesu. Dela uma. Mongofo me mala o pese ma sa o ge usul pese kai ki foi lele. E o vai ma lulu mai. Aleluia. Fa o ese senga o tanga fa tu ma tanga tale fa tu. Ese senga o tangata o le kalesia o i le atua ma ia Yesu Keriso o tangata le whaolaina. Ta ua le melea o tātou o le ara ese senga le kalesia tātou tino Keriso o tātou tangata o ia ile i loa kaukile o la kawaso. We are part of the in the know crew. Tātou te le ola po sam tātou ola tawaso le melea whamalosi sa moa alu le roku. Look. O mai ai le lotu leke. So mahuia ma lotu. Le loku mai ar ko sula e fia sau le loku. E na lotu le o piki ma wa mako o piki mai mar ko sula. Au, ale ma mai ia o mo no fai le lo matua le. Ile trofine le te saulo i samo o la kulo mai o se foi sana tala le na moli mau mol tangata o le atua e tu tonu le ka vilingo finga fa por kiki nei o le tala no ale alo matua tangata e ola i loa o la ia te ia le loa e la te ia le loa papelongia ai te ia foi le loa Jerusalem. Malama le mai lola na me fai i le sta vilingo paperia ia malfa moe a Jerusalem ale sia ko ngama loku ka loku ngi le fiafi o mai loku o ko wiang kofi e fa so ngi loku fiafi wa ke o wa fia o sau ele ai e fai ale loku ngi le fiafi e ka ko e ka le sia ngi mo ka fai loku mafuka ngai. Abis popo mo Yesu. Olo na lua tātou o tangata olo tātou wola fatalitali. We are not there yet. We are not there yet. Alo tātou wola fatalitali folfolanga le tua. Praise the Lord. O tātou o tangata o le ao. Ele o tātou o tangata. Pōuri uri. Ele o tangata, ele o tātou tangata mo moe whātusa i tangata o na nā. O tātou tangata e ola malama. Zoba people.
Aua ki fa sangat ka ngaka ngai o ka fa fo ye no o nga I le mea Yesu soli no o nga la so no ben fanta to no e o tato o tangata o le fa o le tang ba ai le lau tus faitau a le tele mai lava le am tanga foi po sumatas ia olea ia outou feapo apo ai ma ia fefaa ma fana ai aleluia aleluia fa sanga lo tua oi mai fain bele o kiki nga pe ka fa apo yak ma o ke pe o fa konkongwa ia fa ma o bele foi pes ia fa malo sia ai o le tu o le tino cariso fa tu susanga ia tatu te lo ai lo tu ese o le tangata o le tu o lo fai loanga lo tu ese o le tangata te lo le o le tu le fainga le lo ka ngaka lo langi o istanga tau le ise me le ngole le lo ai mo kwa le lo ma se me kasi o le fioma pa ia le tu la o mo fa mai le mo le mai praise the Lord to e fai lo kwa o ele nga July mai loi lunga fai se me fa ka ki mai le ka give me the code
whamalosi mo tato uma whiaolea. O te mana si lo lima tau matau I le tua e whai lo lo tangia. E le o le na se upu mai lo mutu. E na e whalongo I le fionga mai le tua. Mai te talo ai e tuso ma le upu le tua whawhitai whamalosinga. Talo le soso ni mai le tua e te o le samaringa. Te talo. Tailo me tua. A iei si taisi o te tonu le nei whale nei whaolaina le anganga. A vea o tangata o lo whatalitali le toi a whio mai o Yesu. Te talo le galue mai o lo nganga po ia, langa ia. A lulu ina le loto. A lo whionga le nei tai ao le atua. A vitai le whamanatu. Taimi o lo matu wai o tau o le matu samaringa. A tau te olo tangata I loa lo upu. Malama lama I lo upu. Matu I loa upo le kalame. Wanagalua ino lo malo. A tau tangata I ola whatalitali. Toi a whio mai lo matu o li o Yesu Keriso. O lo matu wola masama vali. Ma tō tangata ole, malama. A tō te ofu le whātua tua mo le lofa mo le whango e moe tai ao. A tō te ola malama ma tō te le o pōri uri mo ola pi tangata mo moe. O te ola tangata o lo whaola tanga. Nei whaola ina I mātou wana nafi. O lo e whaola ina pe I mātou. Ole a e whaolaina I mātou le a totoa. E a wha ofu mai le tino le pala. Tino whale langi. O talo lua ngā ngai whamalosi ane mātou savali. Mau tino o mātou loto tua I ngā tangata I e o mātou tangata. Lo mātou atua. Lo mātou wola mā ele ngā awa o oe te taui. Lo mātou tauti ngā. Lo mātou atua. Whamawhanawhanai nei a mātou whanau. A pei o le whai o posi fumaritasi na mātou whaiu iei. Na talo ina I alangona I e tangata uma. Le nganga o le mātou wola whiapo a puai ma le whamalosi ai. Tei o lo mātou iei lo mātou atua. A tei mo e o lo te talo. Tei mo le au whai te talo. Tei mo le au ngalului o le whale. A tei mo le au ona. Aftai me o lo whaia le tino o Keriso. Aftai le au folo le tala le lei. Lo ainga o I mato uma o tasi I mato uma le au whatua tua le tino o Keriso. So se mea o iei. O whawhitai le tua mo lo whionga le nei tai ao. E vi ia o e suafo Yesu tatu a mene whatasi. Awe si popo mo le lei.